Is han taumaun cynnych agri cwtchigan a haid ui a sŵr y gael sa Gaelic. Agus am rhaid ieitholigte fáilte a chud Claire NicLeòid. Nes mistáisi sin y capdych glid, sio bicin fistrachi a fydd biach gainhorst. Sauna Scalpay na hirig a hau fo hús, agus si Gaelic I hiad chan yn y facet. Sure, yeah. Agus hau yn sy'n tris bliana sy'n nolhau stw trein ag a fi na dygochter. Yeah. Nes Claire, get fa Gaelic a brin sy'n dachu, na rafawys y gyd I sŵas, charo ui fôr acet un se, an un sy'n ein bicin mynisyn? So sy'n ciar se Gaelic a hiad chan yn y vacum, na rafami bec bydach, ach na dy hosich mis y sgol, agus rydym ar sy'n charo mi cho clachtir I brin Gaelic I macharichin, agus a fi mi hens ma fiúr, fa sy'n brin barach björla I chéile, agus dydach gynniste sgwrsyn brin Gaelic agus sin mar a hachar. Cymru híl úsa chun na Gaelic? Chai mi achi ar sin gréisiach agus nuair a bha mi stay bha mi chomóchail nach burig fiús brion Gaelic. Ceartí má héiners, má héinehairin, so mar sin bha mi ddíireach ar sin Táisií dhéanamh ddíireach ar sin barach misneach ain agus gon buring cáirigh ru. Agus a bhfuil cudramach gut go bíú fiachan é dúlchaint Scalpach a chleachgach? Ó, sin gymá cudramach go. Ha dúrich o'r ha blas eitar iawl Jackam sy'n mi gwdi y hwle dynia han Scalpay ach ha fach gynnu ga acyn a ha gyrach fo Scalpay. Agus dé a chorle a fydd eich tu drwy neile a has yn un pwyach? Gyrach táisich agus bhara gyrasyn agus brion rí dyneile istoch a chaig gan Scalpay no rydym mar sin agus gyrach ha We're in root did of a yanov ha foundation acet. Agus hawnish a fyrach an glasachu, a vil coirsnach Gaelic acet savada. So ha mi asas as an combinationnach asas as an Aoigh ha chomagidach cordman angiach schon vi brion Gaelic richele gusocialte nu nach a mór an cordman ac am an tevamation. Nis haisce vil go mat trang ach jevis to gianov nu nach chile goped. So fiad halm dal a mé callí carichin, díach seán bíag nó tachastinile mar chum ciúh, Britanile stalm a funne, chunne mi go maid agus stalm sinna dhéanamh agus cuteach ó háisich mi fi ach seachnach a granny a channeil má héine bar haganne fast go man so a dátrap bit nach go vi mar se sin. A thula in féimach a cóirle bh granny. Agus seo céiste vis mi cur ar a thula duine an seo ar SpeakGaelic. Dé am fachgal neo a napper Gaelic Charlotte. Agus chuson. Sfír halúm an fachgal scarstal. Chun mis muine bhfuil túhaiste daine jaaldach éad ach bu sinna clacha agus é gotrích agus a ddíireach a cíalach mar ha rutic an uhaach í má uhaach mar ha bíagúhas in blasta bí sin ddíireach á sin scarstal. Agus bhfuil apperstan má Scalpach ite dacet? Bhí sin cánig rá a bhécht agus bhí sin cánig agus chuneil átéile goséla bhí chuneil a clacha go bhécht a bhí sin cánig rá se go bhécht áirstnú nu gal halón ar mar sin. Well a bhécht chili sin hugad an núine nach bí fata. Agus ploigh sin badach fo Claire na saite ar sa program na a visi a dash callbharúm. Ha Claire a dash callbharúm inise, agus Claire chunig sin calman sin san ilin scianach sé cha faldain rí fiúg. Dí ha héine díana ver son cummal faldain? Sfír helm dal a macha seán bhrúich ach uirnam bhí mi caran leis go seán sin. So chofat ha mi dal a macha seán cuairst Jimmy Hill an áte fiúsa seán carson na huaach gach lá ha mi talite go leor leis sin. Agus sána Scalpay a ha héin. Dé chóir sa Charlotte. An Scalpay jo? An glasach go fiús? Well, bhé mi ra an cosise an cuairs gan taitholais sin bhí mi dal an chotrích nar ha mi an taith. Agus an drásta ha trénig a bhí na dogochter. Cos an a thugu sin? Thug mi sin or ha mi gymá ha éhóracham as a bhóig agus mar ha gopur agus bhí giúnsaigh mar a ha gopur agus cuteach ha mi glévéis al duine agus a bhí a cuteach duine sa thuúla ruút mar sin. Haisce bhfuil go mat trá an san trénig acet ach bhfuil beach acet éiad cón rún an san betallet a bhí gopur?
Chynnu mi bwlach cyntiach yn dras dy Jane mi as na am yn rydych ach sylwi mi fi mi'n am GP no rydych yn mar sy'n o'r ac yma fi gwybod as y choersnach ach chysyn mae'r HQ sy'n. Nes gyfel sy'n fi brin mi ein y fwyc ans y ffrogym sio, a fel rydych sy'n fi iang yn dachawn i yw'n sy'n mwyn y fwyc. Yn y fwyc sy'n frif nyr y ha mae'r ffaliwch sori ti an, agus ha cwnat y chain mi ein am no cwtsigyn sori ti na dy fehe. Wel, yw'n sy'n sy'n gyfeil nerves has dy roen a dol chwn yn yn arches na dy enachyn. Is long-term memory. Agus mar sin had ceanse. Le cíd charwys am yr ysyn, agus taflet gymwyd sy'n sy'n y frin, apar tlach gyhyd i fi iawn. Blaen sy'n mar a hiliwsach yn y Gaelic, agus mar a had o lit, lys yn yw'n sych eich gymaint lit lys sy'n gysordio.